Ê, không lúc thấy thêm một bài. Hong nung la chang to Pinan na po ha. assignment ho uma le kha kana sim hi o pithu tai mo hung to achun to jing bai assignment ho uma le kha kana sim hi o pithu tai mo hung to achun to jing bai As na po po mo mo ye pa chat na me ka sim sim jing. Ai he to na lai kalung na la na gyal khan mo. Bible sim he kalung thima athanok na kara o men. Ije ai nang asim sa nei ja chu ka hung do nom nei chu thil khat pe. Ne khat pe nei sai ka thi dam bo ta. Na ne ha sim bo le cham khat ka ki ho ni te la. o ulpa ki pa me hi ta thanop nan nei chuna a do thia kom jong hi ka ki pa ke ai chu ima chang ki sim do hi lai alang khana setting course khat bd ki chai be hin na saying career guidance ga pi ding yong chu ima cha ki sei the nai pa hin la tu ni khwa ni hung do he ka ki pa da na chi chi I ti le ni kho khat le mi ham khat kho ma en dong in hi ti hin alo la career counseling guidance ho hi mi ka pe the dam ta ka na gyal lai ta hi ai la tu anang in na hung do chu nan dong kha le jing e ma he jong lan ka zo chana guide kan bi gut de na ya chu chom chi ke ho lim de na thanop na ho jong sei ho mi den chale ipi highlight mun ipi field na thanom ham chale na educational qualification jong ki sei de hi e chojo se chu bible sim hi anom poi ai bang krista za la gen the I thola bang anom na ja chu isei khom de hin ha he walk lo tama tame la textbook si si hoi ki sim ji he la nga o men chla hi ti a sun la za na ti ki to jing a hen ai a chu nang jong nong thanup kan ki pa pi gol pa Loi kon khat te a do thi om hi itilum mon tang go pa. As tu na la pa na te ko educational qualification he la. Tu he BA ka sim la ta he BA ka chai di kom cha he. I cha hi pe ki pan le pa ding am ti ka hol la ta he. Achu BA chu ka chai thei ta la ba le class 12 standard na ko na I pe ki pa ti kom chu hi na hem ka ne pi no. Chute hoi lai a chu ka sima la ka chi sa thi ding am pi ka bol thi ding ti o zan ngin ka e pe zan ka ti e ho pa ki pa pi no me graduate chun na ka chai na ding kum khat ho awa nin ala tu an tha no le pi chun graduate level ha na chi thi lo lai de hin ai na ma sa pen hin e pi am 10 plus 2 ala class 10 chai lo class 12 chai ho dinga e pi opportunity mam ti chom chhan na sei khom te na Ijalain hiti na ome Bible sim na hin heng le se khan to tung zuin Bible sim na manjang cha chom am dain ahin khang dong care chi sauta chi nom hodinga landing pen ji pam tele ata Asian Theological Association ai rawa hele Senate of Serampur College or University noya BD to MD alal BD chamen he ama te ni len ka the hi in eja achu class 12 na hin chaya hele masanga chun ning kum ge chun BD orientation tir na min class 12 an chai tinga hele Senate of Serampur noya BD kum nga asim theding na min chule graduate an chaya hele kum li sim theding omin ai tu kum he wang sit ti dam wang pharom ti ding hamin BD sim na dinga he graduate angai te tan class 12 hin chai ho chu BTH lu te ngai ding hi tai an la phat chom na khar wan chu le BD hi kum thuma bo an ka chom hi tai graduate chaya hai la ai la chi chu Serampur no ya he cha chu BTH hi na sim no ma la Serampur no ya na sim the hi in class 12 certificate na ai la chi chu lai mun a sim the am te le ho nai vela e ko ki cha de nai vela hin tu hin sim na the ding mun hi Salom Theological Seminary STS to alam ka oma hi in tu alam ka oma hi in amun chat wang ka ase thei pon alam ka om hi ji chun lai chu access thei na pen hi in ko ki cha te dinga ala mun dang dang chum nan te amun dang ho chu ga all sei tin e ho nai chai ga apply thin pen hi in ahin chunawang na class 10 chai BT sim nom hi lawang chun
practical ministry alo le pathin na tongsa kumli kumnga na tongsa chu experience koina na to ham diploma ham khat na chaya na to a hile class 12 chai hi jong le ama dinga chu bi ti sim na thei ki rei akidan dan kot len da kyong hong jing le ka sim nom dinga le sin na kot kyong hong jing he ale abana chi pyong ki tam tele ni je chu bi ti saram punu ya shaitan to hin 10 plus 2 ata no ya bi ti sim na thei ding in jong itabang ma chun 10 plus 2 ngai class 12 sai te ngai na hi chu jong le chu keu sti loben class 10 na cha yong isai ma banga practical experience na ya na tong sa ni ale BTS sim na thei dinga chu interview na to wa course requirement na fulfill ale class 10 certificate na jong BTS hi ata affiliated no ya na sim the hi ai la ata chu eho Kuki chate ga ma he hoila la access te ham mu the ham te ala ama sa pera lam ka nga in na hele akhat na Silmat Bible College SBC Silmat lam ka am hi in and jule ani janna Grace Bible College ki tin as JBC New lam ka omen jule ECT Evangelical College of Theology Nehru March Renkai lam ka omen jule Discipleship Theological Seminary DTS kesal bunga amai chitene a hai nagachi ale choi nagachi ale class yola ko na BTS na pathe hin BTS ko mizan ham tile kum thuma pat kum li ka he kum thuman zo lo khale ko vekit le paper clear la zo the ya college BTS Bible sim achi da ne pyam tel tu kum ka feel ale ko ve la ka tha bol le ta chi jing ya chi chomcha je pyam tel BTS ki pat na ding do class 10 chai class 12 chai ho tinga chu BTS nga sim pat na ding do ji ga se yo he ne ho ki cha de ga min jong ka se ma bangin Salom Theological Seminary sapor meina sai tu an am chu lam ka ki chon he ta en class 12 na chai le direct na enroll ni the hi entrance na bola ai class 10 na chai ya le isei ma banga chu na class 10 na chai ya na isei ma banga chu ministry na to kha hi le proof na choi din vet sa ding heji cho amon accept wa le interview na to sa de entrance na bon lai and I line mature candidates ki ti khat om nom jin mature candidates CPM tele kum som ni la pa kum som tum ka la thing ho che BTS sim no ma hele amo in class 12 cha he jong class 10 cha le ala na jiu chance kham je chi mi jo si ai dei kin lo class khana mi som kila le mi khat or mi ni bo ki the hi ya chu class 12 nan cha ya hele BTS sa dar mane ke pat the hi achai na nga se ding in gol pa tun khane ge aling ji bam tile Bible sim na ding college tam pi ome enga hoi tam pi jong om nai ai wang affiliated hub accredited hum chu I check ma san mai hejin checking wale accredited hi ale sa ta na chi ata no ya accredited hi ale BTS na chai jole MDiv na kalding MDiv chai jole MTS na kalding MTS jole DTS di dam PhD ni ti hom khat ben na bol thei siram punu yang chu BTS na chai ale BD na kalding BD akona master na kalding master akona DTS na kalding doctorate na kalding hi ji chu head ngai na private dunga Bible college tam pi abol bang ma chu again ministry level la ministry na tong na thing se chule pa thil lenga ma ding chu lai man la Bible ki jil na mun ju link se ai wanga chu mundanga affiliated noi ai lo accredited noi hang hi le opportunity hope chu len cha me ti se sei do no ma hin kol pa na on thing thei ta in bol la na thanop na chu pursue en na thasi be na ai chu tu ni kho tu lai pha na khang dong tam pi en I cho gel kho lo om ji a chu atam zo hin lai college alut lang hi thei jing in te ana lul kha hi la apan chal be thei talo tam ta om cho I cho hi pata ke I ma cha hi lo ne do jin ka ki pen ya cho pon to dang pangin lang adang se be nam na ngai BD la ho thui jing na lang le phat dang le ki ho le sei ta tin na chu le kum izat du na ke hi ITT ka hi tam tiong na no mai the ni dang le sei de tai na tu na ding chan chan na ke ho na chu BTS sim na ding a chu opportunity ho chi ga se hi ne tem lo no na ke dong to ji tin na chen tu na pha na tu na pa na ti mi la au
chứ chứ gã sẽ thì đó nên tên yang assignment he cái bộ trái vào rồi học tới cái presentation cái này nhá nào gọi pa Skipa mo mo nge go pa cái chân mình khát tung lại nó nai về là kiểu ngon một cái tầm mình thì hay rồi đấy tôi hiện tại đây sẽ bị cái nó kiểu phá gì này tôi ai admission kiểu phá đi về lại lại cái contact không tin cái tôi thế nào cái bài ngon pa ai lẽ nó bồi kiểu chỉ tăng cái ông phá